očekuje jedno iznenađenje, jedna lijepa. Da li će pogoditi što će se dogoditi? Sve ste već vidjeli. I sad ćete još puno toga čuti. Ali prije nego počne iznenađenje za vas, ovdje je sa mnom teta Martina i ona će vam reći par riječi što će se danas ovdje na Valbruni događati. Može? Bravo! Evo, draga djeca, drago mi je što danas možemo biti ovdje s vama, što možemo svi zajedno pogledati igrokaz koji su pripremili za vas. Puno vas pozdravljam ispred grada Rovinja, pozdravljam vas naš gradonačelnik, gospodin Marko Paljaka, koji nije mogao biti tu sa nama, ali puno vas pozdravljam. Evo, ovaj projektić i ove bojanke koje su za vas se pripremile, samo su jedan onako od malih poklonića i nekih malih aktivnosti koje smo htjeli pripremiti i u biti u budući ćemo raditi tako nešto slično za vas. Reci mi. Nešto smo učili tu tamo u vrtiću da se ne smije bacati korijen. Nekad je Elina Steka bacila kroz auto nego smeće kroz prozor. Vidiš, ti si baš to sada dobro rekao, jer u biti vi već tako mali nama, roditeljima i tetama u vrtiću i vašim bakama i nonićima pomažete i nekad je jako dobro da nam vi kažete: mama, tata, nije dobro baciti taj papirić tu, nego trebaš ga staviti onaj koš gdje je samo papir, a ne tamo gdje je onaj plastika ili neka boca. Je tako? Zato ste vi nama jako važni da već od malena učite kako se odvaja otpad, jer u biti vi ćete u budućnosti čuvati prirodu, da sve bude zeleno, da zrak bude čist i da imamo svi zajedno očuvanu planetu Zemlju. Voglio salutare anche i bambini dell'asilo Naridola, vi saluto in nome della città e del sindaco Marco Pagliaga, che oggi non è potuto stare qui con noi, ma vi saluta tantissimo, vi mando un grande saluto e abbraccio e siamo lieti di poter fare diversi progetti per voi bambini che siete il nostro futuro e che avete un ruolo enorme per il nostro planeta Terra. Grazie. Evo, a sada, da vas puno ne mučimo, slijedi jedna lijepa predstava. Dobro poslušajte da vidimo što će se dogoditi. Može? A jedan pljesak najprije veliki.
bitno koja je vrsta i da li se raspara. Bitno je da smeće s neba pada, jer on je gospodar otpada! Tko to moje ime vjetru raspršava? Što se ovdje dešava? O, gospodaru vrijedni, pa to ste vi, jedan jedini. Basta, dosta rime. Šta me novoga? O, svašta dobroga. Evo, žena je upravo došla i dopeljala cijelu kantu punu smeća upravo na naš otpad. Odlično, odlično. Da vidimo se šta svašta ima. Škovace, smeće, moje vrto sve je veće. Vama je puno lakše slušati. Prevrtati smeće na čistom zraku. Pa koja milina! Da, nema se previše opustiti. Ako ostanemo bez otpada, ja neću imati čime gospodariti, a ti nećeš imati kome služiti. Io, signore del nulla, e tu servo di nessuno. Ajmo, brzo, po smeće! Kad niko drugi neće, kad niko drugi neće, Ne mogu vjerovati kako im je samo palo na pamet. Ja sada moram brinuti i otpad zbrinuti, razdvojit, sortirat, plastiku i papir odvojit. Gdje je tome kraj? Ma prije vam je bilo jednostavnije i lakše. Trebalo je samo napuniti ovu vreću i postaviti na otpadnu smeću. A sada odvoji, zbroj, zbrini, kakva muška. Ej, ko se pravi? Što to radiš? Pusti nam njenu moje smeće, ne diraj, idi si to praviti mene, ajde! Žao mi je, ali tako mora biti. Ali... Gospodaru, katastrofa! Smećološka katastrofa! Što tu pričaš? Ko sad ići? Donijeli su zakon, na 6
neće moći samo tako. Pa nisam ja svatko, ja sam gospodar otpada. Signore del Mattume, neće nema kod mene toga brda. Ne, jer se volite za njega daha. To Ježurka Ježić. Ježurka Ježić. Ne znam ja šta to Ježurka Ježić radi, ali znam, gospodine, da vi nećete više biti tu pozadi. Ja zakone poštujem i tako treba. Otpad se sortira i nema da nema. Ali sada kako? Ako ostavim bez smeća, više neću imati čime gospodariti. Ali kako da gospodarim? Kako da budem gospodar nečega ako nemam svoje brdo? Ili bar neki dvorac, Merka Stejl. Ali to je malo, treba mi više, puno više. Kako sad? Šta da radim? Pa nisam siguran, imam ideje. Pa nešto moramo smisliti za sebe. Čim ću ja pomoćnik i sluga biti ako se je gospodaru rugao? Onda ti biti berna, Ne brini se, nešto ćemo smisliti, moramo samo dobro razmisliti. Nešto ćemo pronaći, nešto ćemo napraviti. Što? Ali kako? Možda malo po smeću nađemo neko rješenje, nešto što možemo napraviti, nešto korisno, nešto lijepo, nešto... Tegla se poveće, kada ništa nije zabaci, šviste lampa,
krasni. Jednostavno, možemo uzeti samo 6 komada plastike, jednu plastičnu vrećicu, jednu šparicu, imamo zavode za cijelu obitelj. A gloj, pa gledaj, tako jednostavno, uzmemo papir, iskeširamo ga, stavimo neke slamke, lijepe šarene, kao kosa, 2 čepa za oči i imamo prekrasnu masku. Dobro, spremni. Došla sam da mogu ubiti razvrstat. Da samo izvolite, 25 kuna. Molim? 25 kuna, 25 kune. 25 kuna? Pa za šta? Za ovu plastiku i papir? Ja to moram razvrstati. Ne, ovo nije obična staklenka, ne. Ovo je prekrasan svječnjak, je moderno, milisimo. Ma svječnjak? A što je ovo? Ovo je zmaj, umbeda pilone. Lijepo ga povežete i onda ovo ga, Kakav zmaj? Koliko on košta? Evo, samo za vas 10 kuna. 10 kuna? Pa to je obična plastika i plastika. Ja ću ovo razvrstati. Mislim, nema druge. A šta je ovo? Ovo je prekrasna maska. Maska? Ma to je papir! Ma daj! Ne, to je maska. Da, to vam je maska. Stavite ju na glavu i maska malo. Čekajte, stanite, meni. Što se ovdje događa? Od kada to otpad postaju stvari? I to stvari koje se koriste u stvarima? I stvari koje se mogu naplatiti. Platiti? Želite reći da bi trebala kupiti, da bi mogla razvrstati? Ma no, signora, ne, gospođo, naravno da ne. Ovo je jedno prekrasno mjesto koje ćete doći i sami sastaviti. Fajdate. Ovo više nije otpad, niti smeće, već trgovina prekrasnih igračaka i sreće. Nešto pretvori. Što god da ti se sviđa, izvoli. Sve što si jednom kupio nekad, sada postaje tvoj. Upotreba. Puno stvari ovako ne izgleda. Da otpad može biti koristan izdaleka. Samo marljivo razmisli. Različito sastavi. Pretvori otpad u korisne stvari.
ovo je nastalo. Nemoguće, impossibile! Je, kako pročitaj u novinama, piše ti. Taj član. Evo. Aha, ovo. Sam ti rekao? Da. Čekaj. Dovela signora, gdje je gospođa? Sad je da ovdje. Nemoj! Ajme, ja sada u tamo, Ništa ne brini! Pronaći ćemo je! Kako ćemo je pronaći? Sad ćeš je jedna. upotrijebimo, ekonomično, razvrstemo, super! Super! Da, tako će nas se zvati naša modna kuća. Radit ćemo odjeću od recikliranog materijala. Sakupimo, upotrijebimo, popravimo, ekonomično, razvrstemo. Super! Super! Hej, možemo napraviti moju reviju, tako će ljudi znati što i kako sa otpadom.
Da, mogu je koji ste načelje. Joj, da, poslovi! Svako od vas dobit će na izlasku ovako do lijepu malu borbicu sa iznenađenjima unutra. I ne zaboravite, reciklirajte. Boj! Reci, što ti kažeš za predstavu? Bila je lijepa, malo je smeću i Što ti znaš o smeću? ja znam da smeće se treba reciklirati. I trebamo razvrstavati otpad? Da, Zašto? zato što je onda od neke zemlje dođe zemlja. Da ne smije se bacati smeće, da se treba reciklirati i da treba prirodu ostaje čisto. Da moramo razvrstavati smeće, da neko smeće nečeme služi, da moramo biti dobri prema prirodi, da ne bacamo smeće, da recikliramo, da budemo dobri prema prirodi, da ne zagađivamo, da ne bacamo stvari. Svaka čast. A da li se ti slažeš s njime i što si ti naučio? Naučio sam da se ne smije bacati limenke i smeće i papire na prirodu, na cvijeće, u more, zato jer male ribice misle da je to neka hrana, to pojedu i onda se uguše i umru. Naučio sam da ne smijemo bacati na podu smeće, jer trebaš uvijek baciti u smeće. I ako mame i tate zaboravljaju ići baciti u smeće, samo ti njima reći, onda će oni znati. Kako ćeš ti svoje roditelje naučiti da budu tako odgovorni? Tako da ja moram ih podsjetiti šta su oni naučili kad su bili mali i ako zaborave da ih ja podsjetim i da budem uredan. S ove predstave sam naučio da više ne bacu nikad to smeće u prirodu, onda neće više imati nećemo imati ni cvijeće, nećemo imati ni pčele, neću raditi med i nećemo imati više meda. Ja sam vidio na vijestima da su rekli ako pčele nestanu da će ljudi imati samo 4 godina života. Što možemo i trebamo znati o njoj? Pa ova predstava rađena je s ciljem da potaknemo u djeci kreativno recikliranje. Znači, odvajanje otpada, u svaku vreću ide određeni otpad, no isto tako od tih plastičnih otpadaka ili recimo papira i tako dalje plastike može se napraviti svašta nešto kreativno. O tome više vjerovatno zna gospodar otpada. Kako je bilo raditi ovu predstavu i što ste i sami naučili? Pa bilo osjećao sam se kao doma, na brdu svoga otpada, na svom prekrasnom brdu. Naučio sam da brdo i skupljanje možda i nije tako dobro, da moramo to sve kreativno nekako upotrijebiti, jer ako ne upotrijebimo to se samo skuplja i brdo postaje sve veće. I to je ono što moramo izbjeći u stvari.
Koliko djeca usvajaju na ovakvim predstavama, ovako vizualno, cijelu priču o recikliranju otpada? Pa mi vjerujemo da usvajaju, ali to bi trebalo pitati možda odgajateljice nakon, ali vjerujemo da smo ih potakli, pa evo ako ništa drugo, na neku modnu reviju. Zajedničku suradnju s odgajateljicama, roditeljima možda, evo, na kreativno stvaranje. Jer zaista se može, kao što i mi radimo u Birikinu, od svačeg napraviti nešto. To je stvarno poanta, evo. Da, htio sam reći u stvari da trebamo se nekako riješiti svog tog smeća na ovome svijetu. Dobro je da se nove generacije osvještavaju odmah od početka oko toga i da onda oni mogu u stvari nešto i promijeniti.